Ngiyanibingelela bazalwane egameni likaJesu, amen. Ngiyathanda ukuthi namhlanje ngikhulume ngetopic ejulile but ejwayelekile, esimple. Ngiyafisa ukuthinta nje kwezinye zezinto engaziyo ukuthi thina njengabazalwane kuye kube sengathi uma uthinta kulezo zinto ingoba usuronke. Ngiyathanda ukuthi ngikhulume ngisusele inkulumo komunye umuntu engike ngamuzwa namhlanje okade u-driver we-taxi ekade ngingene kuyona ngesikhathi ngigibela ngithi ngiya la ngisebenzela khona. So into eyenzekile ukuthi uvele wathi thina abantu abamnyama sesafarisha ngoba sashiya izinto zethu, sashiya amasiko. So wachaza nje ngendlela achaza ngayo, wathi abantu aba-introduce lezi zinto zamasonto ba-right bona. Wayesebalula amandiya, wathi amandiya right ngoba wayishiyanga iy'nto zawo. So ngiyafisa ukuthi ngikuveze ukuthi okunye okubalulekile ukuthi ngenxa yolwazi olufushane olungaphelele, yebo siyagcina sikhuluma singazi izinto esiyikhuluma ukuthi zisusela kuphi. Kodwa mina ngokwazi kwami nangomlando esiwufundile encwadini uveza ngokusobala ukuthi umlando nje uma sisolanda umlando wase-KZN nje uwodwa, yabo. Ngingayibali i-South Africa yonke noma ngibale i-Afrika, ngikhulume nje ngomlando wase-KZN. Umlando wase-KZN kunezimpi ey'hlezi zigujwa iminyaka ngeminyaka. Impi yaseNcome, kube impi yaseSandlwana. Ngizokhuluma ngalezi zilukhuza zowu-2 ukuthi zihlezi zigujwa noma zihlezi zikhonjiswa iminyaka neminyaka. La abantu abakhona bakaZulu babebhekene khona namabhunu ngesikhathi belwa kubangwa umhlaba, yabo. Kodwa into eyawathusa kakhulu amabhunu emhlabeni jikelele, asikho isizwe esawanikeza ubunzima njengabantu abangamaZulu, ngoba babe strong when it comes to emithini, babe strong kakhulu emithini. Nokuba kuze kube sengathi bayanqobeka, banqotshwa ukuthi amabhunu akhanda abanye babantu bakithi abamnyama abenza baba zimpimpi ekufanele ziveze ukuthi le mithi abayisebenzisayo bayithathaphi, yabo. So ngesikhathi sekunabantu abayizipayi ngaphakathi esizweni sakaZulu, sabe sesikwazi ukuthi sinqotshwe isizwe sakaZulu. Kodwa isizwe sakaZulu ngomthetho nje amabhunu ahluleka yizo. That is why namanje uma umuntu owumlungu umtshela ngomuntu owumZulu akaphatheki neze kahle ngoba uyazi ukuthi umuntu owumZulu ustrong kangakanani, yabo. So masiza-ke la ekuthenini inkolo nabantu abamnyama iyona eyenza ukuthi abantu abamnyama bahlupheke. Ngiyafisa ukuthi ngichaze lokhu ukuthi akunjalo. Empeleni into eyenza ukuthi abantu abamnyama bahlupheke ukuthi bathathelwa umhlaba wabo. 2, bacolonizwa, yabo. So leyo nto leyo iyona eyenza lokho, not inkolo. Yes, iqiniso lithi njengamanje bafocuse enkolweni, bakhohliwe ukuthi balwele imihlaba yabo. Kodwa into eyenza ukuthi abantu basafarishe abanayo imihlaba yabo. 2, bafonyelwa abanye abantu imisebenzi ababalawulayo. 3, ama-natural resources awaphethwe yibona abantu abamnyama. So okusho ukuthi awekho ama-negotiations awenziwa ekuthenini umuntu omnyama ukuze akwazi ukubhenefitha emhlabeni wakhe. Kufanele kube ne-percentage ekuvunyelwana ngayo, because no-94 njengoba kwavotwa, so sesihlalile sakuqala leminyaka esiyihlalile esizeya u-30 something kuthiwa izwe likhululekile. Kahle hle izwe alikaze likhululeke because ezemnotho namanje zisalawulwa abantu bebala elimhlophe, yabo. That is why
uma uzokhumbula recently nje ngikhuluma izinto ezisimple ukuthi uma ubona Ramaphosa ewele yaphesheya eyoyincengela kulokhuzana ku Donald Trump ingoba u-understanda lento yokuthi yena kuhle umuntu omnyama ehleze egcindezelwe angalinga akwazi ukuphathizwa yabo. So leyo nto leyo uma ukuthi izolokhu iqhubekile umuntu omnyama engakwazi ukuyiphathela umhlaba wakhe vele sohleze sisafarisha because sifana nabantu thina abaphathelwe i-remote iphethwe othile uyayingcofa ngcofa ukuthi angenza ukuthi uvula noma i-channel athanda ukuyivula yabo. So akusikhona ukuthi amasondo awenza abantu bahlupheke, kodwa into eyenza ukuthi bahlupheke abantu bathathela umhlaba wabo. 2, bakhonolayiziwe. I-colonialism ayikapheli namanje yabo. So bese kuzoba ukuthi ke nginokuveza la ekuthenini ubu-strong bakaZulu bakukuphi. Yes, babu-strong emasikweni akhe uZulu. UZulu akakaze awashiya amasiko akhe. That is why ngike ngasho kokunye kwenye yezinto kade ngikhuluma ngithi mina abantu abakholwayo baningi kunabantu abangakholwa. Okusho ukuthi uma sothi ama-Christian maningi kunabantu abangakholwa sinamanga masisho lokho. Abantu abangakholwa baningi kakhulu ukwedlula abantu abangama-Christian. So okusho ukuthi uma ubheka ke lapho baningi abantu abasabambelele emasikweni abangasukanga kuwona. So ngifisa ukuveza nje mina ukuthi uZulu into eyayipowerful kuyena ukuthi wayewusebenzisa umuthi. That's the first thing. 2, ekholelwa kuma ancestors wakhe. Alright? Kodwa into eyenza ukuthi ahlulwe uZulu kwaba khona abantu abayizimpimpi phakathi kwakhe uZulu then wahlulwa-ke. Abakwazi ukuthi bahlangane nabantu abayisitha sakhe bahlangana. Lento eyenzekayo namanje when it comes to politics because abantu ama-politics njengamanje badlala lo masigcozi lowo ovele owenzeka nakudala. So ayikho i-political party eyolungisa izwe ngoba ithi ifonyiwe inhlangano bese kujika abantu bengaphakathi bamelane nalento ukuthi umuntu omnyama akhululeke yabo. Njengamanje uma ubhekisisa sibhizi sipraise lento ka Ibrahim Traore. Yes, it's true, fanele siyipraise kodwa i-most yethu ngeke size sivume ukuthi amazwe ethu ayimele ngoba njengoba siyipraise nje siyipraise siyasaba sifuna ukuthi sithathe isibindi kuloya mangameli sibukele kuyena yabo. The more sinomangameli abasafisa ukuthi umuntu omnyama agcindezelwe vele ngeke sikhululeke yabo. So okuwukuthi ke le yenkolo, yes it's true ukuthi abantu yes bafocusile enkolweni bayeke ukuthi balwele amalungelo abo bayeka yona inkolo yagcina ibenza baba abantu abavuma yonke into. Kodwa uma sikhuluma iqiniso baningi abantu abangakholwa kunabantu abakholwayo. So makungathiwa ke i-struggle sibanjwe abantu abangakholwa sengakwazi ukuthi abantu abangakholwa bakhona ukuthi bawine. Nalokuthi ke uma ngaphakathi esizweni kunabantu abayizimpimpi abahambisa ama-stronghold aleso sizwe bawayise kubantu abayizitha zawo vele leso sizwe sohlezi sihlula nanoma yini. So uma ke sithi sishiye izinto zethu iziphi izinto isizwe sakaZulu esayishiya ngesikhathi sinqotshwa. Okokuqala sashiya ukuthembana yabo, kwalahleka ukuthembana phakathi kwethu then isizwe saba buthaka. Kodwa when it comes to amasiko asizange siwashiya amasiko azo isizwe sakaZulu. Yebo inkolo noma ingakhona inkolo empeleni masikhuluma iqiniso vele makukhulunywa ngokwamuntu osawagcina amasiko ophila ngempilo yamasiko vele inkolo ayimsebenzeli umuntu onjalo yabo, ayimsebenzeli. Kodwa makukhulunywa ngokwendlela
akhonzwa ngayo uNkulunkulu maningi amasonto akwazi ukumkhonza uNkulunkulu aphinde awagcina amasiko awo abakuchazayo futhi ukuthi ayikho into exabanayo. Kodwa isizathu esenza kube sengathi wonke umuntu mayekhuluma akhulume athi uma umuntu esebenzisa imithi wenza into engavunyiwe uNkulunkulu, leyo nto ayiqhamuki kuNkulunkulu kodwa iqhamuka nabantu bebala elimhlophe ekuyibona ababona isizwe sakaZulu sinamandla phekwabo, base bethi laba bantu fanele sibatshele ukuthi abawuyeke umuthi, uNkulunkulu akawufuni. Umuthi awukazi udalwa usathane, ihlahla ayidalwa ngusathane, amanzi awadalwa ngusathane, yonke into la emhlabeni hayi usathane akazadale lutho. So wayengeke uNkulunkulu aphinde adala into abesethi futhi ayiyekho, ayikho into enjengaleyo. Kodwa bona bathi ifanele ukuthi abantu bakholwe ngoba bayabona ukuthi uma bengakholwa laba bantu bebambelela emasikweni abo noma bebambelela emthini banamandla babehlula, then ke base bethi abathatha inkolo bayiyeke le nto ngoba iphambene noNkulunkulu. The more bethi iphambene lento noNkulunkulu babenza ukuthi bakwazi bona ukunqoba lesi sizwe ngoba sasibhilivele ezintweni zazo. Phela fanele silikhuluma iqiniso, kungabi ukuthi ngoba bana kuma singena emasontweni bese siba kwi-blind side sonke, kodwa iqiniso eligcwele lithi akakaze azathi uNkulunkulu imithi ayiyekho. uNkulunkulu ngisho ucheck encwadi ka-Exodus 20 ithi ungabi nabanye uNkulunkulu, ayisho ukuthi ungawusebenzisa umuthi. Alikho iBhayibheli, ayikho ivesi eBhayibhelini ethi umuntu angawusebenzisa umuthi, ngoba makukhulunywa ngokuthi umuntu mhlawumbe uyakhwehlela uyakwazi ukuthatha ahamba aye esitolo athenga umuthi alophuze, ahamba aye ehlathini athathe leyo ayiphuze, mayefuna ukuchatha enze leyo nto leyo. Alikho izwi elibeka leyo nto leyo, kube sekuba yi-choice yomuntu ukuthi athi yena ngiyathanda mina ukusebenzisa noma ngithanda. Yabona, fanele silikhuluma iqiniso ngoba kwesinye isikhathi kuyokube sengathi lezi zinto zidalwe usathane njengoba abantu kungathi abayisebenzisi nje. Akunjalo, usathane akaze adale lutho. Kodwa bese kuba nezinye izinto ekufanele si-understand ukuthi uma sikhuluma ngomuthi, umuthi khona umuthi vele o-wrong, khona umuthi o-right. Kodwa uma ukhwehlela khona umuthi wokukhwehlela owusebenzisayo, khona umuthi wokukhipha inyongo uyakwazi ukusebenzisa, khona umuthi wokulapha isilonda uyakwazi ukusebenzisa, khona umuthi oqeda amathambo ukuthi mayiqaqamba uyakwazi ukusebenzisa. Kodwa when it comes to umuthi wokuthakatha, leyo mithi leyo imithi emibi engafanele ukuthi usebenzise. When it comes to imithi yokuyivikela kwimimoya emibi, njengalokhu uthola ekhaya nijwayele ukuvakashelwa umuntu oyisipoki, kuba khona izinto ezisetshenziswayo kulowo muzi ukuze isipoki sivimbeleke singakwazi ukungena ekhaya. Bekuye kwenzeke ezikhathini zasendulo ukuthi kujika umuntu wasemndenini abe umoya omubi ekhaya, so bekuba nezinto ezisetshenziswayo ukuze axoshwe lowo muntu. Abanye basebenzisa amafutha ehashi, abanye basebenzisa izinto ezihlukahlukene ngokwendlela asuke umuntu efundiswe ngazo. Eziningi izinto ezenziwa abantu abamnyama hayi ukuthi zi-wrong, kodwa into efanele ukuthi correctwe ukuthi akufanele usebenzise izinto eziyimithi ukubulala abantu. Yileyo nto engafanele uyenze. Akufanele usebenzise imithi ukuthi ubulale impilo zabantu. Kodwa when it comes to ukuthi wena uyazelapha, ungazelapha nganoma yini ongayisebenzisa, then impilo yakho ikhona ukuthi iqhubeke phambili. Mina ngikhuluma isiminya, ngikhuluma iqiniso kuKristu ukuthi njengamanje uma uzobheka lento yokuthi sithathe thina ivangeli sathi siyeka yonke into, along the way sithole inkinga ethi laba bantu abathi akuyekwe izinto bayazenza bona ezinye izinto zabo. That is why ke njengamanje uma sikhuluma iqiniso bazalwane, singakhohlisani. Njengamanje selihambe izwi noma selihambe ivangeli lensindiso lafika esigabeni la sekukhona khona ukuthi usungasho ngokugcwele ukuthi lihlulekile ivangeli lensindiso, ngoba njengamanje mawubuka into eyenzeka kuwona njengamabandla ensindiso
kwenzeka i-opposite yalento eyayikade ishunyayeliwe endulo. Hayi ukuthi yenziwa ukuthi ingoba khona uSathane, kodwa yenziwa ukuthi isikhathi esesikusona sekuyisikhathi esitshengisayo ukuthi uNkulunkulu ubuyisela zonke izinto kwilokhuzana, kwilento ayeyidalile yena. Lesikhathi esiphila kusona isikhathi sokuthi uNkulunkulu ubuyisela imvelo njengalokho ayeyidalile. Umuntu omnyama njengamanje usemathubeni ukuthi abuyele kwipower yempilo yakhe njengoba ekade edaliwe. Zonke izinto zibuyela kuyiqiniso not emangeni lawa aphilwayo njengamanje. Because lento ukuthi unyonyobe ebusuku wena uye enyangeni iyona eronke, ngoba ufika utshela abantu ukuthi wena uye enyangeni kodwa ebusuku uyanyonyoba uye kuyona. Ikuphi okungcono ukunyonyoba nokuthi uye nje direct wazi ukuthi uyayo? Kungcono ukuthi wazi ukuthi uyayo kunokuba unyonyoba, ngoba uqamba amanga kabili, uwaqamba ebandleni phinde uwaqambe uNkulunkulu. Yabo. So-ke yileyo nto-ke bengifisa ukuthi ngiyicacise, ngoba abanye abantu uma bekhuluma bayasithinta ekuthenini information esinayo fanele siyishere sikwazi ukuyidlulisela kubantu ukuze sisize emi-generation ezayo. Kahle hle when it comes to isiko, ngoba lo bhuti ubekhuluma ngokuthi sashiya amasiko ethu salandela inkolo. Kahle hle isiko akuyona into ekhonayo ukuthi ingaguquka kalula. Isikompilo laleso sizwe naleso sizwe lisuke linemigomo ebekiwe ukuthi uma ungalenzi leli siko khona into ezokuvelela. So kusikompilo lomuntu ukuthi fanele akhonze uNkulunkulu, angakhonzi omunye umuntu. Kuyisikompilo lomuntu ukuthi fanele akhonze uNkulunkulu. Umveli kuqala fanele amazi ukuthi ukhona. Kuyisikompilo ukuthi umuntu ngesinye isikhathi fanele akuveze ukuthi ukhona umdali wempilo yakhe. Isikompilo lelo. Isikompilo lomuntu ukuthi fanele akhonze uNkulunkulu wakhe yena yedwa njengenkosi futhi nanjengomsindisi. Uma-ke lelizwi lika-Exodus lithi ungabi nabanye uNkulunkulu, liveza ukuthi ungathathi udumo ekufanele ngabe uliyisa kumdala wey'nsuku uliyise kwabanye abantu noma uliyise kwabanye uNkulunkulu. Ileyo nto eshiwo lelo lizwi. Uyabona lento ukuthi usizwe udokotela wakwelapha isifo akusho ukuthi fanele uthathe udumo uliyise kuyena lo dokotela, kodwa praise uNkulunkulu ngodokotela amsebenzisile. Kunomehluko-ke lapho. Akusho ukuthi umuntu mayekusizile lowo muntu sefanele wena umkholwe noma umkhonze, kodwa fanele ukhonze uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi usebenzise usibanibani empilweni yami ngakhona ukusizakala. So lesi sikhathi esiphila kuso siphila esikhathini sokuthi ubuthaka benkolo sebufike kwilevel yokuthi abantu abasakwazi ukubekezelela. That is why ngishilo kwenye ilokhuzana kwenye yey'ntshumayelo engike ngayikhuluma ngathi mina enye yezinto ey'balulekile efanele sizazi ukuthi emabandleni njengoba sekugcwele izangoma ney'nyanga nje, hhayi ukuthi leyo nto kungafanele siyibuke njengento esithi kusho ukuthi i-wrong yini. No, hhayi ukuthi ngoba ku-wrong. Isikhathi esikusona esiveza lokho ukuthi umuntu uma engamile ngokugcwele noNkulunkulu angagcina ejika abe isangoma, angagcina ejika abe inyanga. So ezinye zezinto lezi ey'balulekile ekufanele sizazi
ukuthi ubungabi strong kakhulu enkosini nasemandleni ayo kuzokugcina kukujika ugcina ube isangoma ube inyanga noba umprofeti wamanga. So-ke umuntu omnyama into eyenza ukuthi ahlupheka akusikhona ukuthi ingoba uyasonta noma ingoba uyakholwa, kodwa ukuthi when it comes to ama-negotiation nabantu ekufanele ngabe sihwebelana nabo bamazwe angaphandle, ayenzekile leyo nto. Uma kungathiwa kulungiswa leyo nto kuhlalwe phansi kunegotiate ngokwama-percentage ukuthi asivumelaneni ngokwama-percentage, ngoba iyona gist yayo yonke into yokuhlupheka komuntu omnyama ukuthi izivumelwano ezimele ukuba zakhiwe fanele kuhlalwe phansi kuboniswane ukuthi sivumelana ngani, then from there-ke ila singabona khona umuntu ephumelele yaphambili. Kodwa nje kwamanje ayikho into engathiwa yile ebambile, sithi inkolo ebambile, akuyona inkolo. Yona mhlambe singaveza ukuthi abantu abaningi basiyeke leso struggle leso sokuthi balwele ukuthi kuhlalwe phansi kuboniswane nabantu ekutradelana nabo, bavele bayiyeka leyo bathi hayi asase siyeka sizoyikhonzela uNkulunkulu siyishone lesingene ezulwini. Kodwa empeleni into eyenza lokho ukuthi isizwe sakithi sihlupheke ukuthi ayikenziwa lento ukuthi kuhlalwe phansi kube nama-negotiation a-serious, not ama-negotiation nje, kodwa kube nama-negotiation a-serious afanele enziwe ekutheni asikwazi ukuthi sihlale ezweni lethu thina kodwa singakwazi ukubhenefitha kuma-natural resources wethu, asikwazi ukuthi ngenzeki leyo nto. Kodwa let us negotiate. Uma izwe lingavumi ukuthi sinegotiate nalo, sicela ukulishiya sidlulele kwelinye izwe. So iyona nto efanele ngabe iyenzeka leyo nto, kungaliwa futhi, asikho isidingo sokuthi kuliwe kubangwe leyo nto leyo. And enye into eyenza ukuthi isizwe sakithi simnyama sihlupheke yile nto ukuthi siphathwe omengameli abanganayo vele ilokhuzana iplan yokuthi bayafisa ngelinye ilanga umuntu omnyama agcine ekwazi ukuthi abuse ezweni lakhe ahlala kulona. Mawukuthi abantu vele nabo abayibhekelele ekutheni bafuna ukuzenza abahle kubantu engabe sitradelana nabo ngokweqiniso, vele isizwe sakithi siyohlezi sihlupheka sibheke phambili. Bengithi kangisike kwelijikayo kulamagama engiwazwile ekhulunywa umunye ukuthi sabamba inkolo ingakho sihlupheka. Bengithi angichaze leyo nto and ngiveze ezinye zezinto ezibalulekile kulokho. Right, ngiyathanda nje ukuthi ngikuveze ukuthi lezi ingxoxo ezifana nalezi ziyaqhubeka, ngisazolokhu ngiqhubeka nazo ngizenza kuze kufike la kufanele kufike khona. Inkosi iyamusa, imbusiswe. Amen.